Kgolo ya ikonomi, tlhokego ya mešomo, bomenetša le bohloki ke ditlhotlo tse dikgolo ka Free State. Tonakgolo o re pušo ya gagwe e tla bea pele mafelo a kgwebo e leng go ona kudu ditoropong tša go fapana. O dumetše gore go na le ditlhotlo mebasepaleng ya ka profenseng ka kabo ya ditirelo yo e fokolago ebile e feleleditše e dira gore mebasepala e beiwe ka fase ga taolo. Re tlo etsa bonnete ba hore re tlo lwantsha corruption yona re tlo e lwantsha hammoho le dimasepala tsa rona. Re buile le tsona hore corruption e etsa hore mosebetsi e skebe ya kgona ho tswela pele. Mekgatlo ya ganetšo e boletše ge polelo ya gagwe e hloka moko gape e re tonakgolo ga ya hlakiša gore dilo tšeo a di tshepišitšego o ya go di phethagatša bjang. Talk is cheap, but money buys the whiskey. So she spoke a lot against corruption, but we want to see individuals convicted of corruption through our criminal justice system. That's how you deal with corruption. This time, o bile quiet, o shapile fela ditsebeng, ha bua hore tlo etsahalang. And re a tseba batho bao ba entse hore dimasepala tsa rona di be in that state. They are still there, they are still occupied in a position. So e ka re mme a ka tisa haholo hona moo hore batho ba etsa ba bulayang ba etsa corruption because batho bao ba khopo ba bulaya country ya rona. Our municipalities desperately needs infrastructure development. She announced a total today and unfortunately it's not enough. In fact, it's only 38% of what she was supposed to spend on municipal infrastructure grant, or the ANC for that matter. Empa ANC e re tonakgolo e kgwathile dintlha tša bohlokwa ka profenseng. What has made us happy is on the speech of the Premier when she emphasized the issue of fighting corruption and crime. So we must fight corruption irrespective whether it's happening at a municipal level, it's happening at a provincial level, it's happening at a national level. Šedi ya province e ya go iša kudu ikonoming ya selegae.